U današnjem videu počinjemo sa sređivanjem Golfa 8 GTI Club Sport kojeg smo kupili prije nekih 3 mjeseca. Čekali smo da dođe ljepše vrijeme, toplije vrijeme, što je sad napokon i došlo. Tako da u današnjem videu ćemo Golfu promijeniti identitet. A šta to znači? To znači da ćemo mu naravno staviti druge felge sa ljetnim gumama i ono najbitnije što dolazi uz felge, a to je ovjes, točnije gevinde ćemo mu namontirati. Tako da sad ćemo prvo u uvodu pokazati šta točno ugrađujemo, šta sam kupio i za šta sam se odlučio, a onda ćemo se baciti na ugradnju. Oko ugradnje neću ništa puno snimati jer smo ugradnju gevinde imali već više puta i stavljanje felgi, mislim da to nikom neće biti prezanimljivo. Najzanimljivije će nam biti sama transformacija od ovog kako Golf sad izgleda pa na ono kako će izgledati kasnije. Izmjerit ćemo visinu, znači koja je sad i koja će biti kasnije sa gevindama. Tako da ništa, idemo prvo da vam pokažem šta sam kupio, točnije koje su felge u pitanju, koje su gume u pitanju i koje su naravno najbitnije gevinde u pitanju, a onda se možemo baciti na posao da vidimo kako će Golf izgleda. Felge su ovdje, a prije nego što vam pokažem točno o kojem se dizajnu radi, a i o samoj boji, samo ću se zahvaliti sponzoru današnjeg videa, a to je stranica Car Vertical. Preko stranice Car Vertical možete provjeriti kompletnu povijest vašeg automobila, a to ćete napraviti na način da odete na prvi link iz opisa videa, preko tog linka dobit ćete 20% popusta na Car Vertical izvještaj, tamo unesete broj šasije i izbacujem kompletnu povijest. Znači ako je bila skidana kilometraža, ako je bio sudaru ili ako je nekad bio na taksiju ili ukraden. Znači sve to možete provjeriti, promo kod Matej za 20% popusta ili link iz opisa profila. Ajde da vam sad pokažemo o kojim se felgama radi, daj me samo spusti dolje ako ti nije problem. Dobar, malo digni opet, prenisko sam. Znači, felge za koje sam se odlučio su jako slične felgama koje sam imao već prije na sedmici R. I boja je jako slična. Radi se o Thomasonu TN20 ili Thomason, kako ti kažeš? Thomason. Znači, felga je u brončanoj boji. Jako slična, kažem, onoj Motek MCR2 felge koju sam imao na plavom R-u. Prvo sam htio iste felge kao što sam imao na R-u, ali one su trenutno nedostupne, znači ne može se naručiti ni na jednoj stranici, polovnih nema, imaju jedne, ali su u jako lošem stanju, tako da smo našli dobru zamjenu i to je ovaj Thomason TN25, 8 i nešto kila po jednoj felgi, znači iste su specifikacije koji Motek, boja ja mislim čak identična i dizajn je jako sličan, jedino mi se ovaj logo od Thomasona ne sviđa baš jako, ali vjerojatno ćemo ga zamijeniti za neki Volkswagenov, a možda se na kraju navikne, postavimo to. Uglavnom, to je što se tiče felgi. Gume, ko što bi hejteri rekli, plastika, ona najjeftinije koje postoje na tržištu sam kupio. Logično, mislim šta bi ja potrošio novaca. Ne, šalim se. Kupio sam Nexen, ja ne znam točno, Nexen Enfera Sport. Znači nije Enfera SU1, nego Enfera Sport i to je kao SU2, to sad evo tek vidim. 225-35-19. Zašto sam se odlučio za Nexen? Zato što je tanji, ima znači tanju izvedbu, točnije malo je tanji recimo od Continentala i logično puno jeftiniji od Continentala, 250 eura je jeftiniji sve ukupno kad se zbroji na sve 4 felge, točnije sve 4 gume. Zato sam se odlučio za njih i imao sam već Nexen Enfera SU1, ja mislim, na sedmici GTI, bile su mi skroz ok, Iljo recimo isto ima na svom VRC-u i popucale su mu ovako po profilu skroz izvana, tako da su sigurno dobre. Ne, šalim se, to je jedno iskustvo loše, šta ja znam, nisam htio baciti 700 eura na gume, pošto smo sad kupili malo više stvari odjednom, ako se ove gume pokažu stvarno jako lošima, možda ih zamijenimo za Continental, planiram ići sa Golfom i na ring, sigurno barem jednom, ali nije mi sad to baš bilo vrijedno toga da bacim 700 eura na gume, tako da smo kupili ovo neka, ajmo reći, srednja vrijednost, ali tako nije ovo najjeftinija guma. Srednja žalost. Tako da to ide na Golfa, tako da ništa, sad još da vam pokažem za koje sam se gevinde odlučio, da me tu hejteri još mogu malo popljuvati i onda se možemo baciti na posao. Gevinde za koje sam se odlučio, točnije nisam se odlučio, nego su skočile na oglasniku polovne i bila je jako dobra cijena, su Hound Air Monotube ili Monotube, ne znam kako ko želi izgovoriti. Optički nisu baš u idealnom stanju, ali stare su godinu dana, prešle su 10.000 km, tako da za prvu ruku će biti top. Možda kasnije se odlučim uzeti KV DDC Plug and Play koji sam svakako imao u planu kupiti za njega, ali ako se ove pokažu dobre, ako ne budu pretvrde, ako vozljivost bude dobra, ostavit ću ove, nije mi bitno kako optički izgledaju, jer da sam ih kupio nove, za godinu dana bi izgledale isto ovak, tako da ono, bacio bi pare bez veze. I stvar koja me privukla kod toga je što sam u cijeni, jako dobroj cijeni, još i dobio ovaj Stillegung Satz za aktivni ovjes koji košta 333 eura novi, ja sam ove gevinde zajedno s tim platio puno ispod cijene što bi platio da sam kupovao novo. Nećemo sad ništa to raspakiravati, puno tu su i opruge, logično, zadnje opruge su malo u lošem stanju nego prednje zato što je logično nasjedne pa onda to gore se izguli boja pa shrđaju s vremenom. Ali nije nam bitno kako izgledaju one optički nego kako će auto izgledati na njima. A u budućnosti ih uvijek možemo zamijeniti jer fakat sam ih jako jeftino platio. Uglavnom, to je to. Gevinde,
felge i gume sam vam pokazao, možemo se baciti na posao. Još ćemo samo prije toga izmjeriti visinu auta naprijed i iza sad i da onda izmjerimo kasnije, čisto da vidimo koliko smo zapravo spustili auto. Znači, mjerit ćemo od sredine felge do ruba blatobrana, pošto se tak mjeri i na tehničkom. Iza imamo 355, ići ćemo na nekih 320, ja mislim, barem se nadam. Naprijed imamo 365 i moramo maknuti auto, uglavnom 355 iza, 365 naprijed. Ja sam onda trebao maknuti iz kadra. Maknuti se iz kadra. Majstor Eko je opet na zadatku. Eko, šta radiš to? Prdi frajer ko slon. Uglavnom, mi smo krenuli sa radovima, ali kad već radimo Gevinde, prvo smo uzeli zamijeniti pločice prednje jer su nepostojane, kao što možete vidjeti. Znači, ja sam uz auto kad sam ga kupio od prošlog vlasnika dobio nove prednje pločice Brembove, to ćemo sad ugraditi. Znači, ove su nepostojane. Tako da, prvo to, a onda ubacujemo Gevinde. Uglavnom nisam ni spomenuo, ali vidjeli ste uglavnom da je Iljo ovdje. Još gledamo ovdje ove rupice na diskovima su pune smeća, tako da ćemo možda to još s kompresorom ispuhat. Ne znam li to što znači ili ne, ali sigurno da znači. To se nakupilo puno sranja unutra. Uglavnom, nove pločice unutra i onda možemo Gevinde. Sljedeći dan. Evo nas u drugom, točnije trećem danu. Gevinde smo završili, namontirane su, trajale poprilično dugo, nisam ništa snimao oko same montaže, kao što sam i rekao. Zamijenili smo i prednje pločice, to ste vidjeli. Sad ćemo samo izmjeriti visinu auta koja je trenutno, poprilično sam zadovoljan, znači jako je nizak auto, baš onak kak sam htio, možda ćemo ga čak morat malo i podići. Također stigle su nam preostale 2 felge. Sad imamo sve 4 felge, sve 4 gume i evo upravo je stigao kolega koji će nam namontirati gume, tako da možemo odmah namontirati i same felge na auto da vidimo kako to sve zajedno izgleda i kakav nam je fitment. Možda će nam trebati 5 mm distance iza, nadam se iskreno da neće, ali koliko ja poznajem Golfove, mislim da bi puno ljepše izgledalo sa tih 5 mm, ali ajmo prvo sve staviti na auto da vidimo kako izgleda. Luka, šta ti radiš? Jebem si mater, evo trenutno. Ozbiljno. Zašto to? Zato što ne mogu jedva sam ga izvukao, znači ne znam kako sam ga izvukao, a vratit ga ne budem nikad uspio. Budem ti ja pomogao, ali malo sutra, šalim se. Uglavnom, Luka tu nešto radi na svom Golfu i on će mi sad pomoći čisto da snimimo, da vidimo koja je visina Golfa iza i napred. Iza smo imali 355 mm, napred 365, tako da idemo izmjeriti da vidimo o čemu se radi. Znači, sa 355 smo iza prešli na 305. To je malo prenisko, ali mislim da je to zato što auto sad stoji neravno, ali tak je stajao i onda. Znači, iza smo ga spustili ravno 5 cm i napred imamo 320. Znači, napred smo ga spustili 4,5 cm. Ako bude ovak kak je sad, malo ćemo ga morati dići iza, ali mislim da je to zato što stoji neravno. Uglavnom ništa, idemo sad po felge, 2 su nam u gepeku, 2 su tamo, nosimo ih tamo dolje u one garaže da nam kolega namontira i to je to, da vidimo kako to sve zajedno stoji. I onda smo napravili takozvanu promjenu identiteta na Golfu. Uglavnom, idemo se baciti na posao, mislim to nije puno posla, samo prebacimo felge i to je to. Evo ga, prva je guma namontirana, ovo nije izgrebano, to je logo Thomasona. Zakon nam je stvar što imamo ovdje sad gdje montirati gume, znači ne moramo nikud ići. Sve fino odavde, samo odnesemo tamo, namontiramo. Vratimo se ovdje i možemo odmah stavljati na auto. Tako da ništa, sad ćemo i Luka dok on montira ove preostale 3, navesti auto na dizalicu i polako poskidati ove felge. Tako da kada ovo bude gotovo samo nabacimo felge gore i da vidimo kako to sve izgleda, jedva čekam. I evo ga ekipa, felge su na autu, danas je drugi dan, kao što vidite malo sunčanije, u kratkim smo rukavima. Ja sam prezadovoljan kako je auto ispao, sad ću vam to i pokazati. Jedina mala zamjerkica je ta što nam trebaju distance, barem za neki moj ukus, a i Ivonin. Tako da smo naručili 8 mm za napred i iza, napred bi moglo biti malo previše tih 8 mm, ali iza će biti idealno. Tako da vidit ćemo to sve, to će biti u nekim od narednih videa, ćemo nabaciti te distance, ali već sada auto izgleda puno bolje i puno ljepše nego što je izgledao na početku ovog videa. Boja felgi je sjela idealno na ovu boju auta, tako da evo, čisto da vam još pokažem kakav je fitment, kako je to sve zajedno ispalo jedno s drugim i uskoro ćemo to sve morati upisati, tako da budemo legalni, znate da ja sve gledam da upišem. I to je to, ovo je za sad sve za ovaj video što se tiče radova na autu, a u nekim narednim videima ćemo raditi još neke stvari, ima tu još dosta nekih planova, ispuh ćemo definitivno morati napraviti jer se auto čuje kao usisivač i ove plastike sve što su mat crne, znači ovi pragovi i napred na braniku, to ćemo sve farbati u klavir crnu boju, tako da to sve malo ljepše i modernije izgleda jer ovo izgleda onako dosta jeftino. Uglavnom, ajde da vam pokažem kakav je fitment. Evo znači ovo je naprijed.
Iz ovog kuta kad se gleda vidi se da je felga minimalno unutra, mislim da bi ipak bilo idealno 5 mm staviti naprijed. Ja sam naručio 8, vidit ćemo kakva će biti situacija. Ako ne bude pasalo, lako mi nabacimo 5 mm, a iza 8, a sad ću vam pokazati iza. Iza imamo dovoljno prostora, kao što možete vidjeti, možda se to na snimci toliko i ne vidi, ali 8 mm će biti idealno. Najljepši mi je auto ovako iz ovog kuta i jako mi se, stvarno još jednom govorim, sviđa ova boja felgi na ovu boju auta. Mislim da nismo napravili promaše definitivno, iako sam bio dosta skeptičan i nisam bio baš siguran. Inače auto je malo niži iza nego što se čini ovdje, sad stoji na travi, malo na neravnoj površini pa izgleda kao da je malo visok iza. Ali nije, uglavnom malo je niži inače nego sad. Malo mi sad zeza ova sjena ispred, ali uglavnom to vam je to. Prezadovoljni smo. Ivona, jesi ti zadovoljna? Ajde. Ajde. Neću se snimat. Jesi zadovoljna? Jesam. Neću se snimat. Zašto? Zato. Evo, Ivona se neće snimat, ali ona je prezadovoljna, rekla da je brutalnije nego što je očekivala. Tako da ništa, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako je, puknite like. Također pišite mi u komentarima kako vam se čini sve ovo što smo odradili, ova kombinacija i kako vam Golf sve ukupno sad izgleda. I pišite mi ako imate neke prijedloge šta bi se još moglo u budućnosti odraditi na ovom autu. A mi ćemo se onda gledati u jednom od narednih videa gdje imam neke dobre, ajmo reći dobre vijesti o BMW kocki. Tako da ćemo snimiti jedan video s njom. I to vam je to što se tiče ovog videa. Da, uskoro ćemo ići nekad, ne znam, možda na ljeto, a možda i prije ljeta sa ovim autom na Nürburgring, tako da tome se isto jako veselim. Zato mi je drago što smo stavili ove lagane felge, što smo ga spustili i da, handling auta, to sam zaboravio totalno reći, je brutalan. Znači auto se puno bolje vozi sad nego što se vozio sa originalnim ovjesom, iako sam bio malo skeptičan pošto osmica ima jako dobre vozne karakteristike u serijali i bojao sam se kad stavimo Gewinde da ćemo narušiti te same vozne karakteristike, ali iznenađujuće za mene nismo, tako da auto se vozi puno bolje nego što se vozio do sad, onako malo je krući, nije pretvrd i nekako je puno direktniji kad se ulazi u zavoj. Tako da jako se veselim ići na ring ove godine, sad znam i stazu. Opa, skoro sudar. Sad znam i stazu, pošto sam dosta vozio ovu zimu Assetto Corsa i naučio sam stazu na pamet, tako da ćemo ove godine moći odvesti malo ozbiljniji krug nego prošle. I ništa, kao što sam rekao, to je to što se tiče ovog videa. Mi se gledamo u jednom od narednih, do tad mi se čuvajte i čao! I onda smo napravili takozvanu promjenu identiteta na Golfu. Uglavnom, idemo se baciti na